Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Faqala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi madadihi amin. Wala yuqbalu bantai tarimah minhu dari orang murtad illal islamu kecuali pun apa Islam wal qad awil qadlu wadabah ipate. Jadi ada pilihan boleh deka orang murtad nikah hanya dua, jika dinto masuk segera deka Islam otabah orang kadinto ipate pas bidorf bi unukihi kalaban penggal leherepon orang murtad laban ipancung binahwi saifin kalaban saumpamana pedang kuman pancung illam yatub lamun ta'atobat basira murtad wal qadhilu tining orang semateen walahu daka murtad yang beri aukoman wal imam bubaneka imam penguasa ka seberhak kangkui melaksanakan aukoman ipon fa illam yaktul maka lamun tak mate pasra al imam udah ka murtad daka al murtad wajib maka wajib alal ahad di atas perseorangan tersetong-setong orang qatluhu punapa mati engki murtad manabi ta laksanaake sareng penguasa maka wajib setiap individu kadinto berhak kaangkui mati orang murtad kadinto alama atas barang atas keterangan istadzhara senyap jelas udah gama asy-Syarqawi basir Imam Syarqawi. Tapi endal kudrati inalaikan mampu orang gak nito wa amnil akibati ban amanah pungkasan nah lu gotu jaga akibat terikan mampu ban aman tidak napa boleh istal-istalina li'annahu kana saung kana qatlun min qabilin nahyi paneka dari macam larangan anil mungkari dari perbuatan mungkar wala neka termasuk daka bagian nahi mungkar wa yabdhulu ban fatal biha kalaban sebab murtad ayriddat yata kisah murtad saumuhu pun apa puasana engki murtad puasana batal wa tayammuhu ban tayammum engki murtad lepon murtad puasana tayammum majukan batal ai wasairu a'malihi tegesa sataja banyak amal engki al murtad sekaligus amal-amal selain ini ta salat lamun tatemu lamun asampung pun apa engki riddah bil mauti kalaban mate lamun engki mate dena murtad kan sampai pasan mate
Wa illa balamun punten ay illam yattasil bil maut Nabi tak mate bi ana salamah contoh nah kalaban olen aku tu masuk Islam pasira murtad qabla mautihi sebelum mati nak murtad sebelum mati pun masuk Islam boleh fahiya maka tining riddah mubdilatun panika apat talaki mabetal maubus li sawabi amalihi da ka kencerna kalakon nengki murtad orang si murtad kadin ta orang pakot maka bisaos di kencerna dah ada fa yaudu maka abalik tahu ikan di murtad orang si murtad al amalu pon apa amal epon mujarradan hale sepiaki anda sawabi dari ganjaran amal epon tak ada ganjaran falidzalika maka kerana kadisa ya'udu lahu al amalu mujarradan an sawab abalina amal kadin to tanpa ganjaran la yajib tak wajib alaihi atas orang yang si murtad kadin to qada'uhu pon apa ngadai amal okay. Sebab murtad kadin to qada'uhu pon apa ngadai amal wala yutalabu banta sopre tak tuntut pasir orang yang si murtad fil bihi kalaban amal fil akhirati akhirat ya akhirat kulakon tak tuntut wa nikahu bancukan ni kan engki orang yang semurtad pasan betal tayammum betal ni kana jukan betal al maujud sebada qabla riddatihi sebelumna murtad engki orang yang semurtad kadin to qabla riddatihi sebelumna murtad orang ka boleh tak ano orang si murtad kayak gini kan. Iza kanat bilampun badar riddatu pun apa kamurtatan gitu qabla dukhul sebelumna awati sebelum ad-dukhul. Ail wad'i takasa awati. Walau fid duburi ban sanajan dubur senajan awat ini kain to dubur di budi pemisluhu ban paneka da pada ban wati istidkhalul maniyati ning nyoprena masuaki mani tining masuaki mani al muhtarami se imul jaki al muhtarami se imul jaki bi farjiha da ka farjinin ki mar'ah kan ditujukan dapat ada waktu engki kan itu masuaki mani se muhtaram nenengi farjina orang bini wa kadza ban akatika dinto qabla dukhul wa kadza ban akatika dinto qabla dukhul ba'dahu salastarin dukhul ay ba'da dukhul tegese samarin dukhul au ba'da istidkhalil maniyyi ota bay samarin nama suaki mani au istidkhalil maniyyi au ba'da istidkhalil maniyyi ota bay salastarin nama suaki mani wa kadza banakatika dinto ba'dahu
Ma'hu asaratan dukhul. Jadi waktu na dukhul pas murtad. Alama atas alama atas barang atas hukum istadzuhara senyopre zahirhu dagama asyarqawi basir Imam Syarqawi. Ika pun saya tegasake sering Imam Syarqawi. Illam ya'ud lamun ta'abali pasera ingki orang semertat ilal islami daka Islam fil iddati masa iddah. Manabi inam masa iddah na kento tak arujuk boleh. Dia kasi bini. Amma law ada anapun lamun abali pasera orang murtad ilal islami daka Islam fil iddati masa iddah. Bi alam yuktal kalaban online na taepate pas orang murtad ka dinto fil iddati masa murtad epon. Manabi abali daka Islam masa iddah epon tapi masa iddah ka dinto orang ka tak ihukum pancung sarang pemerintah maka dama makatap-tap an nikah hupon apa nikah epon. Di mana bi ikan abali dia ke Islam boleh pakun ni kan. Lanal irtidad karena saung kena kamurtatan ikhdalafu dinin paneka pitan agama qara'ah se anyar tekah se terjadi apa se datang pun apa ikhdalafu din ba'da dukhuli sama ada dukhul. Awis tidakhalil maniyya daba nyopre masuk akiman ni. Au mahu o daba asratan dukhul. Fala yujibu makata awajibaki pona pa irtidad ga dito. Al-budalana daka battalanika. Fil hali dalam salika. Ka islami ahadis zawja ini akad ya Islam masalah setonga dua laki bini al-kafiro ini sekafir. Kedua na. Al-kafiro ini sekafir kedua na. Wa yahrumu man haram wadhaha pona paawati ingki orang bini. Artinya bini na nikah. Bini na orang se murtad. Wa yarum ban haram wadduha pona paawati orang bini. Bini na orang semurtad kinto fi muddati tawakkufi masa penantian, masa akan dek. Lewati dan haram. Wala hadda ban tada benapa had kan itu mawjud. Fi zalika dalam kadisa di mawon. Wala hadda man tada benapa had kan itu mawjud. Fi zalika dalam kadisa waktu tawakuf. Muddatu tawakuf kan itu. Tawakuf. Li syubhati baqa'in nikahi karena syubhata tepa nikah. Li syubhati baqa'in nikahi karena syubhata tepa nikah. Wa min samma ban karena kadisa kada syubhati baqa'in nikah wajibat maka wajib lidzalika karena kadisa wadduha fi muddati tawakkuf iddatun pun apa iddah
In dalam masa penantian jadi keman baywati nikah berarti beriddah. Wa wajibat dan wajib alaihi atas orang yang murtad nafaqatun nafaqo laha eka andi orang bini artinya bini nah wajib nafakain illam tartaddah lamun tak murtad pasira orang bini artinya bini nah mahu asarta engki orang si murtad kento asarta si laki manabi tak murtad bareng-bareng. Naam tapi yu'azzaru ta'zir mu'taqidu tahrimi pasira orang si dikadaki da kaharamanipun. Nafanallahu ikum al-Fatihah.